Tala Fou lava o whaapuponga mo Tala Fou mai le si ufonga le lau mua I Wellingtone mo le nei tae au se fulu lima o Augusto lua a whelua wha. E lima te sima le lua 5% na whaapau iai pasene tulu YouTube pe na whaelua le whaltupe wha leo leo I le asolulu po le official cash rate. E uina walo ia lava I niso whaitau wha peitai o se swinga tele mai le taimi muli muli le na whaia se whaalinga le whaltupe wha leo leo a New Zealand I le masina o me le na whaalia I whaapea sa tala noa ina la lato komiti mo polisi tau tupe. Leo no toi iai o se isi si tanga o pasene tulu YouTube mai leo iai se whaamoe moe whaapau wai se ia au lia le taimi le nei le tau sanga a sao. Mua aile I whaapau ina le pasene tului na sao noe le pulisilo le Infometrics Brad Olsen a whai e whaapau al whaltupe wha leo leo le pasene tului po le official cash rate I le vai sonei e te tau ona iei tangata e whaasala o no lo alu I luma le tamao ainga peifu e na valo I al whaltupe wha leo leo ina ua whai loa la lato wa ai mamau I le whai titi ina le pasene tului se I au lia le lua whelua 5 e fōlinga mai sa whaatotua na il whaltupe la lato ngā yo inga ia me ma le whaamoe moenga e ngalo I tangata pei tai e le ai pe ona Sauno Olsen e lua 5 basis points na whaapau e se mai le pasene tului tupe po le official cash rate. E ono wa ai e tangata o iei no ngā tupe mō lātou whale le sau I lalo pasene tului ono no ngā tupe I taimi o lo o tutoia le nei tausanga ma le tausanga a sau e to sai ma whina ngalo lau whaitau whal tamau ainga e lua 5 maka na whaititia I le Kiwi Bank nisi o na pasene tului ina ua mai alfa alau loanga le whaltupe wha leo leo na ave ese ai le lua 5 basis points mai le OCR po le pasene tului alo I o tupe I le asolulu na whaapa ufo I le ASP na pasene le tau mauma pasene o whaatau mau ono no ngā tupe o whale e tolu wha maka po basis points na whaitite pasene tului mo le se fulu valu masina o lo valo ia le ono o atu le whaiongo le tau sanga a sau wailalo I fol wha pasene le OCR po le pasene tului al whaltupe wha leo o lo whaatau langa I pasene tului a whaltupe ma au nanga tau tupe. O le aso momo o ke topai wha mamaluina I tau fōu o visa New Zealand ai ua whaalia I sui o le komiti mo kampani waalele e ono toi a whaina tau mawhainga toi whaalele au nanga New Zealand mo tangata tā whao mai whafo ona o le sitia o tau fōu o visa na whaitoi na le komiti o kampani waalele le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mai fōu mga luenga po le MP ona o le whaatala noa ina o kampani waalele le olo o umia ina whaamaumaunga tāua o au nanga mo tangata tā whao mai fafo o le seitanga o tau o visa o se ngai o ingai mawaili silia ma le 5 sela 1.3 miliona tala. I le isi whātau sanga pio na sauna o le Minister le Office of Malanga Inga Erica Stanford o le visa asiasi o le asitia mai le 2 sela 10 tala I le 3 sela 10 tala New Zealand ai o le polkalame tafa whao mai ai New Zealand mawhainga wenga o le asitia mai I le 2 sela 10 tala I le 1 sela 7 tala le tau o le visa I pepo wha maunga wha le malo lo ta wai. O le masina o matina whelo e le MB mani au whaisia te tele wha tala no le si inga o tau o visa uma. Peita ina ta ua ele wha tonsilo le komiti a sui o company wa alele Kath O'Brien. Na whaia wha lilo wha tala noanga mai le iau fiesi finangalo mai company wa alele. O lo o iai ia I lato wha maunga le numero o tangata o lo o mai le tunu o. Mai mawhaiona la tautu ina atu se atole tūlanga o le atupu maona a fianga. Pe ata si I tau o visa pe tai ele iau fia I lato ia whaatala noanga. Na whaali ei wha maunga e na o le 2% na whaapopo ina I le numero au nanga wa alele sa fuafuaina mo le tau mawhanawhana lua whelua wha pe a foi le tau mawhanawhana o le lua whelua tolu. O la whaapopo le malo le whai numero o tangata e whaatanga o na malanga mai New Zealand mo ngā luenga whaavaitaimi. A o langalanga ai e malo Pasifika ni lapata inga o le mau po leo ese mai o lātou tangata whai ngā luenga. E a whelua se lau 5 le asi itia pe whaapopo le whai numero o tangata whai ngā luenga whaavaitaimi I whaatoanga. Mao o atu ai I se whai numero e 2 a whiwhit se lau 5 mo le lua whelua 5 na sauno le min staff e malanga inga Erica Stanford.
Sa lato ngā lulu vāwala lata mawhaala putuputunga ese e whaawasenga po wā mea lato te mo miaina mole nei tau sanga mai uai i se whai ungai whaawanua le isi fwai numera e awhelua se lau 50 o ngā luenga whaawai taimi whaatoanga mole tau sanga nei. Betu samali 20% o le tau pāwa li e whai ngā luenga i Vanuatu o lo ngā lulu e nei atu na oi whafo. Na whaalia le pale mi o Vanuatu, Charlotte Salwai i le Vaiaso Talwai o le RSE scheme e manui aitu umai lua ona e mo mia tele tupe whaamomoli i le Pasifika o isi suwinga o le polo kalame o le RSE po ngā luenga whaavaitaimi whaatoanga o le ale whaamalo sia i Company New Zealand ona tutongi le 10% i lunga atu o le tutongi a mata mō tangata whai ngā luenga vāngana o nisi ua lavato mai ma o le atoe ave e sia le tau whinga o si tanga i tau whale nono whai au whai ngā luenga o le taimi nei e te tau whale whai ngā luenga ona tutongi tangata ngā lulu e whaavaitaimi le tolu se fulu i tūlai le Vaiaso peita i o suwinga ia ua whaia ia tele lava ina tolu se fulu i tūlai le Vaiaso le piliota o Vaiaso e whae te tauna ave i tangata whai ngā luenga. Ai e mawhai ona tasi le visa, ai tele taimi e mawhai ona ulu whale mai e le tangata i New Zealand i lalo lea pol kalame e mawhai fo i ona o a oina i nisi to mai e le whaapito tonu i matata o ngā lulue ai i ngā luenga whaavai taimi. O whaapopoina lava le numero o tangata ua tofoina lole i o lo i ei tutonu waila au po whalau whaasaina o le methamphetamine e to saima moli maua nisi o i lato sa tufaina i ei pusa o tau mafa. Na tufaina e au noa le iloa i le Auckland City Mission ni poloka o pauta po o whalau whaasaina o le methamphetamine sa fifi matusia i whaapea o ni lole ngaosi mai whala masai tutonu ni pusa o tau mafa. Na fifi e whalau whaasaina e whaafolinga i o loa o tau mafa ale company Malaysia o le Rinderfood Industries na ta ua se tina ua ato nei le whaama le awhatau sanga i le o toi tango fia whalau whaasaina whaato a i loa o ni whalau whaasaina ai ua umana tofo ilo na tuanga nei la ititi malana tama i a whala au na whaafolinga mai ini lole beita ai na tofo matia ai ona e o ona masai e ta uina ilana wole na so eina ilungo le kukol ma fautuane loa i a te ia e longo le ofisa o leo leo. Na ia tofoina muli ane ia lole mai ia ilo ai o le methamphetamine i se pepo whaamatalanga na ta ua i le pulisili o le company. A le Rinderfood Industries, wala tolongo tala i lea mata upo ala i li poti ma Tala Fou i New Zealand, masa whaamanino e le li pulis Stephen Thee. E le whaongaina le Rinderfood ni whalau whaasaina ia lato o loa, ma o le ao lato ngā lulue ma leo New Zealand e sa ili le whaaponga i le whaafitauli, ma pui le ingoa la lato pisinisi, na ta ua leo o whalau whaasaina nei na tufaina. E te le lava le tūlanga la matia o le atunu e mawai, ma e le o tu umamaina la lato matanga luenga le nei mata upu. O le ao lato wau ina umalole po o whala au whaasaina nei Sāmoa i a tingi pusa o tau mafa. O le awhaawhai ngā luenga le malo ni so upu e tutu ilu mo le autostala e tali mo mta ngā luenga fōu ina mata upu ese po o spin doctors ine tutongi te tele e ui whaatonunga e whaititi e tangata whai ngā luenga le malo e beona lipo ti e le post e o atu i le se lau ono sfulvalua whetala i le tausanga. Le tutongi se fau tu au tu po se principal advisor ma o se tasia whea ngai matangata ma whesota inga mo le mata ngā luenga fōu David Seymour o le Ministry for Regulation e whaapitoa mo to la fono. O wholafolanga le vaenga whaapwhai le act i teimi o whaatou sino le whainga pālota. Sa o fiele vae o tangata whainga luenga le malo e to asfulu li mafe. O le aso upu fou. O le anga lulu e whaatasi manisi au whainga luenga e to lima mof so ta inga. E au fiele to tolu o ni tangata ngā lulu e whaakone karate po contractors. O lo sa ili fo ile la lao le Social Investment Agency. Ale minister tupe Nicola Willis se kone sale ngā lue o se pule mof so ta inga. I se tutongi e o atu ile lata ile lua se lau tolus fulfitu afe tala ile tausanga. O Martina whaatuwina ai le matanga luenga mo tu la fono, e na te wa aia tu la fono fō ma tu la fono o iai, ma whaititia le tele o vaenga o whaatuwa iai au o nanga. E o mai le whaiunga i ulai, wala ta ile ono afe ngā luenga ua vaea mai matanga luenga le malo. Ina ia au sia se pasene na whaatulanga ina le malo e au na whaasawina, mai paketia matanga luenga ta itasi. E 50 miliona tala le paketia le Social Investment Agency, le uasuia le Social Wellbeing Agency, i le aso mua i ulai. I ta alonga,
E lua te $8 miliona leo whaingo tangata New Zealand sa matamata le Sky Televisi I ta alonga le Olimpeka au whanga solo yaso se fulfitu sa whaali whamaunga le Sky. E $2 miliona valu se lau se fulu I wafe lua se lau tangata po le 5% o le whaita ua whai o tangata le atunu sa mai moa I ta alonga. E au fie I lato sa mai moa I lunga o le ala ata I se tau le Free to Air Sky Open Channel. O ta alonga sa pito siliona to o tele tangata e mai moai e au fie le triathlon na pine sili vai Hayden Wild su engo le pine auro le na manu malo I lidia kou le tanga polo whata sema le ta alonga le o so mawalunga ma le pou po le pole vault ata maitai sa au fie tuai ta maitai tala voe to o tola ni usila I le su engo pine sa to o tele fo ina mai moina su enga siampini ta alonga o tu unga pau pau le canoe sprinting sa manu malo I Dame Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Emma Twigg, Lucy Spores, ma Brooke Francis o ta alonga sa pito silo na mai moina I lona o telenga o ta alonga Feleti, alonga vaa po le rowing, tu unga au, tu unga pau pau canoe sprinting, artistic gymnastics, malitanga polo pe ona ta uai ele Sky, e tu sa malitasi tesi male miliona tangata sa matamata I le aso e tasi. Tala Fou ia male si ufonga le la mua mo le nei tae ao.